Más de 20 mga doktor desde privado hospital el llaman ayudahan para el conducta con el di ila dalida del servicio medical para el celebración del Medicine Week na entero país este semana. Este día del Huwebes se alcanza el news team con el mga residentes del diferentes barangay aquí na syudad na opisina del Zamboanga City Medical Society na Santa Maria taman pila para el libre serbisyo del konsultasyon del ears, nose and throat o ENT, diabetes check-up, family medicine, ophthalmology o tsekyada na ojos y otros pa. Asigun con el presidente del Zamboanga City Medical Society, Dr. Jerome Barrera, kada anyo sila takundusi ka ng libre serbisyo medikal como parte del Selyama Social Responsibilities como mga espesyalista. What we are doing now, Kasakita Chene, is a National Medicine Week. This is part of the National Medicine Week. So we are on our 4th day. El first day kasi di aton el opening, then second day chani kita free consultation with OB-GYN. Second day, the third day del pedia. So ayer yan ano kita internal medicine. This is actually pala our 5th day. Dedicated actually for senior citizen with our family medicine. Base na obserbasyon asigun del mga doktor na syudad, tagkedarampante el mga enfermedad de diabetes por causa con el lifestyle del mga persona o manera elevada del mga costumbre ligar el asunto de comida y ehersisyo. Mostly actually chronic problem mga hypertension, diabetes. Actually they are aware na dyan sila. They are aware na dyan sila risk pero hindi kita konsulta kasi may parte dyan mga pasyente may gadsen to check. Uno asigun del mga rason, si porque manada enfermedad ng mga viviente, especialmente ng mga pobre, amo LDS de estado, que hindi mas tapensa el salud, que algún día, liga kanatun, el arrepentimiento. Mostly lifestyle pa rin. It's global pa rin lesser na. El problema dyan, we are shifting from communicable diseases, called TB, pneumonia. Ngayon are more daton problem more on hypertension, diabetes, primarily lifestyle. Primarily siguro increase awareness din. COPD, cancer, CKD, and sino daton mga problema. Continúa el día programa hasta na Sabado donde mañana día del Viernes el tiene sila libre konsultasyon para el problema del prostate cancer o libre prostate screening, ENT, y el breast cancer awareness ali syempre na opisina del Zamboanga City Medical Society na Santa Maria. Albert Luna, Dateline Zamboanga.